खुरुमजरी STV पाउमियंग ताबिरिबसिंगु तराम नौचरी अहनबदा मरोइबा पाउ फेक एनकाउंटर थौदो के केस अनि अहनबो ओइना CBI ना पुलिस ऑफिसर मरी यावना पुलिस पर्सनल 13 की मथक्ता चार्ज शीट कोर्ट थागतख्रे सेकंड MR खुलाई मांगखिबगी केस का मरी लेना NIA ना कांग्रेस के MLA अमगे ऑफिशियल क्वार्टर दा रेड चथख्रे आसाम की नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स के फाइनल ड्राफ्ट ngasi फोंख्रे मियोय लाख निफु फाइनल ड्राफ्ट यावग्रे जिरिबाम तमेगा अमदि मावरोम दा आसाम दगे आइना यादव मियोय सिंग चंगलप थिंगना बाकनबा सिक्योरिटी के चेक्सन थरांग लोखले हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेन फोंथोरकली अमदे वेटरन पॉलिटिशियन अक्रम जॉय ngasi BJP दगी तोख्रे हौजी पाउ संतोन पिजरी सुप्रीम कोर्ट ना मणिपुर दा थोखिबा खुशेम गी खुथोकनाबदा लैखिद्रबा सिंगी मथक्ता थिगनबा CBI दा सिनख्रबा मतुंग CBI ना अहनबो ओइना इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट दा थोखिबा खुशेम गी खुथोकनाबगी केस अनि गी चार्ज शीट ngasi लम्फेल दा लेबा CJM इम्फाल ईस्ट के कोर्ट दा लांखत्ख्रे थौदो अनि सिगी मतंगदा कोर्ट ना केस लोखत्ख्रे हौखिबा चाही लिसिंग अनि तरागा माथोगी मेगी तांग निपालदा लमलाई पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबा इथम नुंगोय मयाय लेकाइदगी थौचोम रंजीत चाही निफुगा तरुक अपोक चिंगलेन मतमदु के इम्फाल ईस्ट कमांडो की सब इंस्पेक्टर ब्रजेना लुचिंगबा कांगबु अमना आइना थिंख्रबा लालहोबलो प्रेपा के कार्डने हाइदुना मयुमदगी फारगा पोख्रबा मतुंगदा जेनिम्स हॉस्पिटल दा असिबा चांगोइना पुखलखिबा सिगी मिशी सिगी मतंगदा CBI की आयो विवेक रंजन रॉय CBC कोलकाता SIT मणिपुरना सब इंस्पेक्टर RK ब्रजेन हेड कांस्टेबल B उषा रंजन शर्मा कांस्टेबल तखेलंबम धाके कांस्टेबल MD अकीमुद्दीन खान कांस्टेबल सापम प्रेमचंद अमदी कांस्टेबल लाइश्रम बिश्वरजीत की मथक्ता चार्ज शीट तौरी अमरमदा हौखिबा लिसिंग अनि तरागनिथोय की जनवरी की तांग तरागनिपालदा इरिलबोंग पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबा कैराउदा लेबा माशी कॉम्प्लेक्स मयादा इम्फाल ईस्ट पुलिस कमांडोगा खुथोकनबनी हाइबा थौदोक्ता मारुति वैन अमदा लाकपा MD इशाक MD मुसाकिम लिलोंग चाबोक माइरेन खोंदगी मियोय अनि असि लैखिदबा थौदो असि मतंगदा CBI ने थिजिलबा मतुंगदा मतमदुगी इम्फाल ईस्ट कमांडोगी DSP L देवेन खुयाथोंग SIM आनंद सब इंस्पेक्टर खांगेंबम सुनील हेड कांस्टेबल W संजय कांस्टेबल L रोबिंद्रो कांस्टेबल T शीतलजीत अमदी कांस्टेबल P हेरोजी की मथक्ता मराल सिरी निंगसिंगबा ह्यूमन राइट अलर्ट अमदी इवमना मणिपुर खुसेम की खुथोकनबनी हाइबा थौदोक्ता लैखिद्रबसिंगे अचुंबा वायल फंगनबा सुप्रीम कोर्ट वाकटपदगे सुप्रीम कोर्ट ना CBI दा SIT स्टेमदुना केस खरा थिगतनबा खंगनखिबनी CBI की इन्वेस्टिगेशन दा खुमांग चौसंदे हाइना कोर्ट ना CBI की डायरेक्टर फाउबा कोर्ट कारक ननबा खंगनबा लैख्रबनी सेकंड MR के आर्म्स कोर्ट के मसिंग यामलबा नोमई मखल के मांगखिबगी केस नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी NIA दा थिजननबा सिनखिबगी मतुंगिना ngasi NIA की अचौबा टीम अमना ऑपोजिशन कांग्रेस की MLA अमगी ऑफिशियल क्वार्टर दा रेड चथख्रे हाइरी थाजबया पावमगी मतुंगिना NIA की टीम ना क्वार्टर दुदा थीबु हुमगी थबक चथबदा खुसु खुलाई खरा फंगबंगमखे निंगसिंगबयाबदे नोंमै मांगबई वाथोसी स्टेट कैबिनेट ना NIA दा सिनरगा थिगत हननबा वारेप लौखिबगी मतुंगिना हौखिबा था खरा से NIA ना यामना कुपना थिजिंदुना लाखिबनी आसाम की नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स की फाइनल ड्राफ्ट ngasi फोंख्रे मियोय लाख निफु फाइनल ड्राफ्ट बिल दा यावद्रे पुनः मियोय करोड़ अहुंगा लाख कुनगा मापन ड्राफ्ट बिल असिदा यावननबा एप्लाई तौरकपदा करोड़ अनिगा लाख मरिफु मापन अयाबा पिखिबनी अमरोमदा ड्राफ्ट असिदा याहुद्रबा सिंगना मखोयगी वाकटनबगी तंजा पीगनी हाइना यूनियन होम मिनिस्टर राजनाथना फोंदोख्रे वाकलक पसिंगी ओइना लागलिबा अगस्त की टांग कुंथादगी खनबा होगनी हाइरे ngasi फाइनल NRC ड्राफ्ट फोंखिबासिदा पामदबा थौदोक थोरकपा याय खनबदगी आसाम की बॉर्डर एरिया यावना तोंगान तोंगान मफमसिंगदा पैरामिलिटरी ट्रूप लिसिंग कुनगनी थोय चाइथोक्तुना थमख्रे हाइरे आसाम की बॉर्डर एरिया सिंग अमदी ड्राफ्ट असिदा ममिंग याहोगदबा कांगलुप सिंगना मपुंग ओइना खुंदाबा मफमसिंगदा पामदबा थौदोक थोरकपा याय खनबदगी अकनबा चेक्सिन थौरांग लोकटख्रे
ड्राप असदा याहोद्रबा मियोइसिंग आसाम गा युमथंगनरिबा स्टेट सिंगदा लांचलक्तुना लैरकपा याबगे फिबम लेबना आसाम गे युमलो नरिबा स्टेट सिंगदसु चेक्शन थौरांग लौखटख्रे मणिपुर की ओइनसु मरुओइना जिरिबामदसु अकनबा चेक्शन थौरांग लौखटख्रे नौना मफम अदुदा 7MR की कंपनी अमा मरी सुबा आरबी की कंपनी अमा थाजिनख्रे जिरिबाम की एसपी दगी फंगबा पावगी मतुंग इना हौजु फावबगी अहोंगबा मत लैत्रे सेक्शन थौरांग लौखटपदी हानदगी हेना कंसिले हाइरे जिरिबाम की बॉर्डर एरिया सिंगदा पेट्रोलिंग चटपगी थबक कंसिले मफम अदुदा मिकुप नाहुम सिंगना लैरि हाइना खंगलगले जिरी की एसपी मुबी मसा यावना बराक तुरेलदा जिरी मुक्तगी कपाखा इस्लामाबाद लाटिंखाल अमदे बाइबोनीघाट फाउबा हिद पेट्रोलिंग चटली हाइरे बोरो बेकला की पुलिस कांबुनसु बराक तुरेलदा पेट्रोलिंग चटपगी थबक लेपतना चथरी हाइना खंगलगले आसाम दंगसी नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजनशिप चनहनखिबना मरम ओइदुना जिरिबाम तमेंगलोंग अमदे माउरोंदा आइने यादव मियर सिंह चंगलक थिंगनब अकनबा सिक्योरिटी की चेक्शन थौरांग लौखटले हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेना फोंदोरले ngasi ISTV news ga akhanna unaba mada chief minister N Birena makhatana haiki madude Jiribam the Ahan State Force thazin khibaga loinana Jiribam district police na marue belambi amadi thong loinana turel da hi tongduna numidang da lon na changlakpa thingnana ba security na ningthijana ngak senduna haukiba numit kharani dagi lerakle Tamenglong district tasu Assam dagi lon na changslak pa yabelambi sing state police na haukiba numit kayani dagi checks na ngak senduna lakle Mau get tachu Nagaland dagi changlakpa migrant singi marakta aina yadaba miyoy sing yawbreng sinbagi thabak hauji yamna kanna chathari National Registration of Citizenship Assam da phongkiba sida aina yadaba mitop singna changba pamliba maphamde Manipur ni haibase sarkar ne ningthina khangbaga loinana illegal migrant sing changhandana ba akanba section thorang lokhale Maramaduna miyam na thoina nungsa thibi kano haina chief minister na makata na appeal torkli Assam appeal gimnana bada NRC ki mai list phonggi state da ikoi states da praja miyam na phawriba panic ki we report to ikoi state government subsan khangi aduna ikoi ngasi dagina hana mamang dagi suma yam na gure jiri da lokhaliba maung lokhaliba adubu amuk hena sigi NRC ki lakhada bo siga mari laina ikoi section thorang asigi hatam ki mamang dagi koi company ani emergency da extra hazal laga koi maru ki border patrolling maru ina turien tainari ba turien da was har ga lakpa khotpa lam thorpa khotorpa mayama the gate ta karida si pai da sangakpa loina masoina check tongna bai koi company ani masu extra hazal laga tokre masi su extra timma thari sigi mathada other railway ki leiba CRPF company ani ma mateng pangbirona koi haina rakana CRPF su mateng pangbirani in the meantime koi jiri dagi khara chalaga leiba railway line thungba Tamenglong ki border area Assam taina ba madoida irai khadingi train yoba train yobudu da karino ena tobudu na koi amadu ki hairiba area du da su additional SP amna rusingwa team mama ngasi ki nimit humni ki mamang dagi madaida checkpoint hangaga che sang Aadhaar card yaw ga che sang su du check to laga illegal migrants indi sanghandana na ba akan ma thorang ko kre adu loine na mau gi area da su hana dagi su tawra ga lagi adu amuhena NRC ki la igrusi ki loine na koi checking kan le adu loine na Nagaland gi counterpart to su wari sare adu Nagaland gi su moi hena moi su am clear aware we aduna Dimapur dagi kari dagi check post matang sida che sang su da khot da kai ge si sang tana ba moi su tawre aduna khara kai akhoi gi side gi su tawra ge aduna noi gi side su haina adu mai taw kana wa phong na bale aduna Manipur projana panic go very report NRC na maram kana koi da meetups mayam ma haijal kala ga awada haibadu government na subsana fill to wi madu gi section tawra koi subsana locally the people's projects support dakar la yana dwaine me am dai thamjani
Assam the National Registration of Citizenship update tawduna chana hankibana lamdam asida mitop kaya changslakpa yabage khudong chabalai masina lamdam asige senmilon amadi punchirol da chawna akaiba pirakpa yai masi thingnabagi damak laingak asna security personnel sing proactive oina thabak tawduna akan mathabak lokhat kadabani haina JC ILPS students wing gi convener Manjit Charang themna phongdorgi ISTV News ka akhanana unaba amada Manjit na makhata na haikibada lising amachama humdra mathoida thokiba Bangladesh Liberation War da Assam da haijilakiba Bangladeshi sing ase Assam da NRC chatnarabanina Assam ga yumlo nariba state singda mioi lak nipurongi mathakta haijilakpa yabagi oithopalai lamdamasida lairiba miyamna oirakliba phibam asi yenglaga Mikop Nahum Singna Assam dagi changlakpa mioi sing khangdok minabagi tangai phadaba laire athuba matamda JC ILPS students wing na task force ama semlaga chingtam punna thengnaminanaba sem sare haike voter ID pairagasu koi Manipur da hajala kanda koi wan ba Manipur gi kachin kuya sing da khundalai ta salakanda lamdam se gi lengak londa senbit londa khunai punsiro lo koi gi saktam da anga ko phongna checheng pirak ba yari ba sugumba ain kai na chaga kadrum to mian cha sing ase koi saksin thorang ningthina lawra kanda Manipur lengak na su chapchawa thodangam ka proactive oina Manipur police department lawira kanda hairiba nan local sing to mian cha sing ase koi gi voter ID pairagasu Aadhaar card pairak tragadi masi Dicento biba aduga makoi chapchaba verification um dorokanda koi halan kibam kak changi maramde hairiba 40 lakhs ki mathakte heliba Assam gi NRC update finance publication phongpu matam de changa khodir to mian cha sing asina aikoi gi yumthang nariba stretching maroina Manipur do changak pa yabagi akiba am chong na leibno kan masi aikoi thinghong na ba section thorong lokhachi de loina na JCL Preston wing su ton ba lekai club sing mena pai sing kusum narakanda hayeng dagi su koi task force koi chingi mairo lup sing aduga Majai pangal gi sinau sing spul la kanda koi mapung phana koi gi nan local sing mitop sing ase ain kai na changa kadro sing thingna ba section thorong lokhol la BJP State Unity Executive Member amasung spokesperson oiba veteran politician Ojoy ngasi BJP ge primary membership tagi resign tobagi che BJP Manipur Pradesh ki president da pishin krai Laibak ki leiba issue mathauna laina thengnanaba ngamlaktaba laibak tagi party na hena lumna lobana issue sing ning tamna thengnanaba BJP party tagi tokpani haina Ojoy na phangdokre ngasi kawada laiba mahaki yumda pangthokpa pawgi mifam amada Ojoy na Hauzik lairiba BJP matamadu ke Atal Bihari Vajpayee gi matamgi BJP adu oidre Prime Minister Narendra Modi amadi BJP ki President Amit Shah na ain leitaba mawongi chatna kanglon bu ain oina chatna ba party ama oire Manipur miyambu justice haibadu phangandre special status lokthok kadabani haibana BJP na lauri aduga Nagaland na amuk piri Naga ki history bu sakhang bakaide adubu Manipur gi di history leijai India pumbana British ta surrender tawkhrabasu Manipuri sing surrender tawkhide loinana India ki flag nim tamna pahen kibasu Manipur dani haiba BJP amasung India government na khangadabani haike Bharat ki praja singna Bharat ki praja gi makhutagi justice phangoi haiduna sahib sing hai madugi chap chawa wan thoktu ngasi BJP gi Bharat Brasagi Shri Narendra Modi na luchingba government na sigi makhada maikai adonda Manipur gumba apik palamdam da laiba praja singi amadi naharol gi pung da phaurai aikoi gi sasondar oiriba Bharat ki laingak londagi asumba du phangdabra haibagi wahang taunare Nagaland da semba judiciary Nagaland ki assembly da piriba Nagaland ki article 371A da piriba di Bharat semi ba law singse Nagaland da chatloi Nagaland ki assembly na semba law du chakadam he Nagaland semba assembly ki law do maduna ngasi akoi ki territory mang daga su akoi naga ta ba district sing da madu sandorok patara ba akoi ki leidi ba sarkar sina lamdam du da sason tawba ya ba gi adhikar du leita ba madu lakpa kanda Manipur ki phiyong kari oi ga dage se akiba hoye Magna Makatana Manipur Central University ki VC Lautho Haiba Khongjang ngasi numit humpuni sure adubo
पांदे कनानो हाइबा लेबाक पुमनमकना खंगनरबनी बीजेपी की मेंबर कुंथ्रागा मंगागी कमिटीना प्राइम मिनिस्टर यूनियन मिनिस्टर उनखिबदा लैरिबा इशूसिंग मथौना लेना लेप्तुना हाइबा फावबा ngamdaba तरे सुबह पेज चनहनगनी हाइदुना बीजेपी की इलेक्शन मैनिफेस्टो दा हापलबा फावबा पीबा ngamdaba अकीबा लैरबा मतम असिदा पार्टी ना मरु ओइदे माइरोय सिंह पुंसी कनबा मणिपुर कनबना हेन लुमना लौदुना लैबाक मियामगा पुन्ना बीजेपी अमसुंग बीजेपी ना लुचिंगबा लेंगाक असिग मायोक्ता लेप्तुना थिंगननबा लांगथबाल बीजेपी मंडल मुथले हाइखे सेंट्रल यूनिवर्सिटी नि हाइन हाइबदो मदा यामगा हाइजे सेंट्रल यूनिवर्सिटी होय अदुगा सिदे एफिलेट तोरिसदी लोकल कॉलेज गाक्तनेबा लोकल कॉलेज यावरगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ओरगदी मसाना लॉ एंड ऑर्डर द इफेक्ट तोरकने जे मसाना गवर्नमेंट खंगम तो एबा लॉ एंड ऑर्डर द इफेक्ट तोरगदी तोरबा तारगदी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की राइट लेबा स्टेट गवर्नमेंट मदाइदा हाइरुबदा तादब यारोय करीगी अखोगी स्टेट गवर्नमेंट तमिन लेबनो करीगी यूनिवर्सिटी की इशूदा अखोगी भारत की लुसिंगबसिंगना पांडे कंदे यादे लेपकांदा लेबाक्सी कन्नबगी सात्रगी कन्नबगी अखोई लेपेन थंगाफना लेपंगमदब करिगिनो मधुगी महुता अखोगी सेंट्रल लीडर सिंग द वंसन बे महुता प्रजा सिंग द वंसन लगा हुई थौदबदौना निगोंद थौजल लगा सोंदे सिंगमदना मनिंग हायरगा सोंद सिक हुई दौना हुई थौदबदौना करिगी लेगदबना अखोई लीडरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट यावरिबा मणिपुर की अपुनबगी सक्तमदा सिंगनरपगी मायोक्ता अमुको यूसीएम सीसीएस के नचिंगबा सिविल सोसाइटी सिंगना जुलाई 18 की अहिंग नोंगेदगी पुंग कुनगमरी जनरल स्ट्राइक यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट यूपीएफ निपको जॉइंट नॉन गवर्नमेंट वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन कक्चिंग ऑल जिरिबाम यूनाइटेड क्लब्स एसोसिएशन सीनियर डायरेक्टर्स गिल्ड मणिपुर अमदे वुमेन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन कंगले पाकना मपुंग फाना सोगटकनी हाइरी हौजी पाउगी मरकथना दिन ब्रेक मतंग लोमिनसी नथे चट लगेबा प्लीज आई चट लगेबा इलेक्शन की मतम लोखबदी अदु तुमा अमु उनर फंगरो असुम तौना मैंगो सीजन चटखबदा अदुम हाइना विंकीस मैंगो स्विस रोल्स अदुम फंगरो खंगेदना जोलिप 100% नेचुरल सिरप अमसुंग कैप्सूल यू थकपदगी ओइरकपा अवाबा चैथेंग हकचांगी लिवर सोगलकपदगी कुचू सेंगक्तबा हक्सांग सोक्थरकपा तुम्बा चाबा यारक्तबा खोंग हांबा नुंगायरक्तबा सिंबु फहनबा ngamba amata ngairaba upaidi जोलिप सिरप अमसुंग कैप्सूल डायबिटीज सिंगिदमक्ता जोलिप कैप्सूल चाबियु A magic mix of chocolate and vanilla marble cakes from Winkies, the cake specialist. Enjoy the tastiest bread in town, manufactured with the highest quality in the most hygienic bakery in Manipur. White bread from Likla Bakery, now Manipur's favorite bakery. नथे चट लगेबा प्लीज आई चट लगेबा टारगेट के सीजन लोइखबदी अदुदिमा अमु हना उना फंगरो असुम तौना मैंगो सीजन चटखबदा अदुम हाइना विंकीस मैंगो स्विस रोल्स अदुम फंगरो खंगेदना सरस्वती कोचिंग इंस्टीट्यूट सिंगमेरों खोनांकारक इंफो admission open medical regular course NEET UG 2019 starting of class 25th July special futures supply of the study material from Delhi weekly test strictly in the NEET pattern free studentship secure mark for 80% and above 50% concessions those students who study more than 2 years in medical class hurry limited seat only we nourish your futures. I think we should run at once. Winkies Swiss roll. Yam turabo punshibu Winkies am tadi piudana. Breaking matungda amukana taram nokchari makataba pauda unleashing the hidden potential of mesh technology in NEH region status option and strategies haibasida numinini chupna chathagadaba national workshop cum brainstorming session among asidagi lampel pata laiba ICAR research complex ta hokre haudopagi thoramda deputy chief minister Y Joy Kumar ICAR NEH region ki director Dr M Prakash na maroiba myoy sing oina sargyakhi Deputy Chief Minister Y Joy Kumar na awang nongpok lamdamda mesh technology siznaduna pothok hengat hanaba honaba mathautai Patent Finance Commission laklabadi solar power generator amade irrigation system da hena meeting thanduna agriculture sector da pothok hengat hanaba honari haike
We are planning, since I am also in charge of finance, 2 areas. One I said is the solar power generation, and another is a proper irrigation system which can be placed not only in the valley area but also in the hill areas where terrace farming takes place to a great extent. Only then would we be in a position to have better agriculture produce. Not only that, we'll be able to have more than one crop, double or multiple crop. There are plenty of water, but how to conserve, how to make proper canal, etc., etc. These are what is required. Lisingani taraga mapalda pandam thamduna India pumba lu nana thamnaba changsiliba Bharat Sarkar ge Swasth Bharat Mission ge saruk ama oina pangthokadaba Swasth Sarvekshan Gramin Lisingani taraga nipal ge campaign Imphal West ki oina ngasi lamphel da leba DC office ta Imphal West ke Adaksha RK Taruni na hodokre DC Naurem Pravina SSG gi makhada India pumba ke district Chatruk Marifu ge tongan ba public place singda khwaida ki lu nan ba khungang sing khangat naba August the survey ma pangthokadori survey se central ki independent team amana chathagadabani survey du gi mangjona na campaign asi pangthokpani haiki Jika mamda sorana khanga kadursi village tarau man sisu random da khanga la matungda most likely in the month of August mogi independent bodies na mogi assessment ji horani places mayam si chatlaga lubanan ba adagi den lamdam dur leiriba mi makhaida leiriba public places makhai sida karmani use tawi fully leiri facilities se phajana use tawbra tawdabra haimna sing feedback mayam lawre herga all over India in side district 698 sidagi village 6980 se assess tawra matungda hojiki 698 district si ranking sema kadoina badi leiri Imphal West ki praja singda sigumba assessment am hor kadawre koi lunan laisi lunan gi kano se koi khongjang si hena phajab mong da sangsilaga village sing ward sing si lunan thamse bagi madugi kano tani si launch tawjeris Dhanamanjuri Community College dangasi sensitization cum counseling gi thoram pangthokre thoramatu da Imphal College ki principal Dr. M. Priyoberta DM College of Commerce ki principal Dr. N. Nabachandra amade ISTV network ki executive member TS Biswajit na maroiba mir sing oina sarugyaki Thorong mari leinana Thangzam Agro Industries Private Limited ki managing director TS Joy Kumar na lairik tambal loiraga sarkar gi thabak taunana bani haiduna law inkol yonduna thabak taunana ba sel namshinduna matam manghaloishi isana isabu thabak pijabadagi hena kana balaite haiki masi loiraga aikoi gi imangda option ahum gumba leini and sentandi andamena government ki thabak toba ari so option da private corporate house and high private companies the thabak toba ma sin second option ahum subada I own self employed sinata itop topa nauna lakpa thabak ti pangthok na lakpa ino na recognition toba amakakle entrepreneurship isana hona jaraga thabak ama toraga mayam bu thabak piba aduga ai bu thabak entrepreneurship TS Biswajit na India da chanariba education system asina lairik tamba loiraga supam nompham khangdabagi problem ama oire masi kohanana ba vocational course tamba mathau tai haiki skill development jam wala podona ne masi ope ko ma yam tina awa oi skill development is very important aduna asi ko do kanogi ne ga khanbi gano masi haibadane moi mafam yam chauna leigane aduna parents sing moi thoga piyo do ge sata sata singjo jajaningi je yamna thawai yamna masi heuge aduga konangda masi kanu mai pang ho ne ge do khanbiyo Manipur ki Pawari da Miyam gi Laingak Laikiba Numit October gi Tang Taraganipal Lising Chamapal Nipuganipan Haiba Timda Nomagi Oiba Miyam gi Khana Nainaba Mifam Ama Kwakaitel Bazar Pangthokre Committee of Civil Societies Kanglei Park CCSK na Sindura Pangthokiba Mifam Aduga Mari Lainana CCSK gi Vice President Jitendra Ningombana Manipur ki Pawari da October Taraganipal Lising Chamapal Nipuganipan Numit Asidagi Isagi Mikhal Pangthoktuna Laingak Janabagi Harau nungaiba numit oike chingtam animak na punna saruk yaminaduna nungaiba miku phangkiba dubu hauzik leiriba mirol lasina ningsingba mathau tai ingna chikna leiminna ba chingburoi tamburoi singbu machet tana thugaina na basinba thawongi mayokta aikoi amata oina changsinba matam oire haiki
सेल की मरकता सिंग तम अदिगी अमा नगा पुरु हाइदना तोंगा तोंग खाइदुंग नरिबा मयाम सिंग से मतम दुगी अहलम सिंग खलंबा यामना पजबा यामना स्ट्रेट ओइबा यामना लॉन्ग विजन ओइबा वाखलोन दो पुलगा तौगिबनी अदुना अदुगुम अहलम सिंग वाखलोन सिंग दो यूनिटी पुरंगना भोना बदा इंटीग्रिटी पुरंगना भोना बदा लोकिबा थौदोंग मयाम दो ngasi gi mirol asina koi tauba mathau tai haidana koi gi committee of civil society kanglaipak manipurna ngasi gi anu mirol sing ta khangan na bogi damukta naina mathau tai na pangthukpani Tongan tongan ba issue kaya da yumpham oraga August amadagi tangkok ahum thongna yau changsina ba sem sare haina CPI Manipur State Council na lauthokre irabot baban da pangthokpa paugi mifam amada State Secretary L Sotin Kumar na Modi lengak na chahi mari mapung pharakpada leibak asigi sel thungi phibam hainingai leitana phatre miyam na issue kaya da awana nangle aphaba numit laklagani haibadu hena ina kara khunba singi oikre amaromda BJP na luchingba state asigi lengak na su leibak ki wathok sing lotion ba ngamdana maithak ta phamlaga lengak pa government oire framework agreement na state ahungi manungda state ama lakadabagi mawong ase yamna kiningai oibana akhoi punna ngasidagi thingnaba mathau tai haiki ki tongan ba constitution ki provision kaya ama di bharat legakna state asigi territorial integrity da kahel pa yabagi thangkhang kaya da ohel ko phim kaya singa se amukana thok tanaba top article top provision state sida full autonomy power piba amadi akhoi gi state si adhikar se akhoi chap chana ngakchaba ya adugumba close ama madugumba akhoi wafam ama akhoi yam kupna khanara ka madu kada yong lai khoi pu kadage haibe se akhoi khanabagi tangai fadaba leire haibe se communist party sab chana phaw Lisingani taraga mathoigi August ki taraga Nepal da Dimapur gi MM College manaktagi security force ni chingnaba singna phakraba matung mafam khangdana lerakhiba Gurumayum Jiteshwar gi matangda Lieutenant Colonel Dharambir na court ta thangat khiba affidavit amara mahak 3 crore gi intelligence team amana phaduna ot nairaba matung hatlaga Rangapahar da leiba cantonment gi unit match maningda phumjin khre haina phongdora khibabu laikhiraba Jiteshwar gi imung manungna Dharambir da tawmimal khangba utle Manipur Press Club ta pangthokpa paugi mifam amada Jiteshwar ki mayamba Gurumayum Nutal Sharmana misi asigi matangda nauna high court ta achumba puthoknabagi case file tawragani mahakna makhatana manau nupa mangkhibagi matangda matamatuda Guwahati High Court ta wakatki thiba yaba thirabasu mafam khangdana lakhibani haiki matang case sum chatharak pasida last asida army gi group adagi police ki side lairiba asana phal gi mayam sina मासी अखोई की साइट फाव अमत लेते हाइजना कोर्ट मोइना सी थारे अदुई मतुंदगी अखोइना हुजु फावबा कयमता तफम खंगदना अदुम लैबनी हुजिसे लेफ्टिनेंट कर्नल धर्मेना फोंदोक पिरकपदगी आई नावसी रंगपहार की मोइ कांटेंदुगी नाकंदा मोइगी अदुदा फुमजिलगा थंगरे हाइना ताकपिरे असिगुंबा लोलगा तौब मयाम चंगदना मुतंग मतिंग दौदना असिगुंबा आर्मी अमा ओइरगसु मोइना आर्मी की मथौ तौदना कोई मयाम मांगली बसे मसी मतकता अखोइना दंदी फंगनबा किता अखोइना कोर्ट की माइकैदसु अखोइ अदुम मखा साथाजखिनेबको Ifamgi President Renu Takhelambam na case asi Supreme Court yauna pukhatpada Ifamgi maikaidagi angamba mateng daugani Indian Army singna matam amada Manipuri singbo haningba ta hatpa thodok sing victim family singna tumina khak leithokloi haiki अमोट पकया अम लेरमगी उथोरकपसे मोगी थौना यामना इथागचरी अदुगा असि सिनसु अखोगी मणिपुर दा फेक एनकाउंटर दा सुप्रीम कोर्ट दा केस दा लेरिबसिंग असिदसु अखोई यामना सपोर्टिव ओइगदबा अदुगा मणिपुर दा आर्मी सिंगजिना कदाई फाउदा मणिपुर दा चथरमनिबा अमोट पसिंग अदुगा अखोगी मणिपुरी हाइबा पुरा रेसिस की वखलोन दा मखोइना नमथर बिरमी मोंगजे अखोइजे करियना उबगिनो अदुगा मखोइना हानिंग वद हालगा मी मसा फाउबा इमुंग मनुंग खंगदगे हालमी बसे मसी यामना होजिकक तारक मतमददी खुइदौ जम सौनिंगबा अदु का हेना हेमनग्रे तसेंगना मसी तौरमी पोसे अदो हजि हजि मगसु अखोइ सुप्रीम कोर्ट ता लिसिंग अमा चंगागी लेरिबा केसigi मनुंग दि चंदे तसेंगना हतकी केस मोखोगी 2011 की मार्च की तंग तरागी केस नि सिजु बारो फेक एनकाउंटर जे ओइरबनिना हजि केसigi मखा चथरकपदा सुप्रीम कोर्ट ता हजि हजि मगी सी केस से यावंगमद्रगसु अखोइना कमाइन तौरगा सुप्रीम कोर्ट ता ना पुखटकनी अदुगा हाई कोर्ट ता
सिगी केस चथजरकदब मतमददी अखोई इफमना यामना चावना इमुंग मनुंग फैमिली हाइबा फैमिली सिंग असिदा हाइदी धरमबिना लिस्ट तौरेब मु अहु मरी केस सिदा अखोइना इफमना यामना चावना सरुक यागनी मणिपुर की दमक पिरकदबा हार कया यामन यौरखरबगे अमदि लौमी सिंगदा कया फंगनखरबगे मसी मतंगदा मरी लेनबा सिंगना सेंगदोपिनबा भारतीय किसान संघ मणिपुर न तक्सिले मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोकपा पाउगी मिफम अमदा किसान संघ की जनरल सेक्रेटरी तेलेम दराना हार सिंह अताबा ममलदा लौमी द फंगलो हारबसु बेगता लुपा चाट्रेट यौन योनबे यावरे लौमी सिंग अवाब कोहंद्रबदी खोंजंग फावबा चंगसिंगनी हाइके डायरेक्टोरेट की हेड होइबो डायरेक्टर सिना मैनेज तोइबो पॉलिसी से मसी किसान संघना अदुबुदि पेनरे अखोइना उनजगे हाइबदा आइगी मांगदे लेपरिसे किसान अमत नते अखोइगी किसान दी अखोइगा लोइना जना थबक तबो किसान अखोइगे पॉकेटेड किसान लेजे अदुना सिदा लाइबा इ मांगदे लेपरिबो ऑफिस ता लाइसिंग सिदी किसान अमत नते सिदी ओइजो थिबला को मातनी हाइदना मचिन मंग अखोइदा हाइबो अखोइ बाउदा माइना डिनाइ तोरगदी लोमी इचम लोमी सिंगा डायरेक्टर उनजरो कंप्लेन तोगे हाइबो मतमदा करी वाता बिदुइनो हाइ मथंग चाहिए जनवरी रिटायर तोगो माना मथंग चाहिए प्लान तोरगा हंदक चाहिए सिना नमसलगा थमगा मागी बिजनेस पॉलिसी दा मागी रिज्यूम सिदा सेंटोंगे हाइबो वखल लेतना लोमी दगी तौने हाइबो वखल म लेबसे मसी थमोइ सेना अखोइ किसान संगन माइते कक्सिंग खुनौ कॉलेज दा रेगुलर प्रिंसिपल हाप्त्रिबा फावबा ख्वाइदगी सीनियर ओइबा ओजा अमबु गवर्नमेंट ना ऑर्डर पिरकलिबा सिदा अयत अपन पिबिदनबा SH मनीतोंबी ना अपील तौरे मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोकपा पाउगी मिफम अमदा महाकना मखाताना ओजा खराना इंचार्ज ओहेनगनु हाइबसी यामना लाइबक थीबने गवर्नमेंट ना ऑर्डर पिरकपदगी इंचार्ज ओइना लैबनी हाइखे गवर्नमेंट की एजुकेशन डिपार्टमेंट थोड़क ऑर्डर अदुगी मतुंगिना आई फमजबनी मसिदा ओजासिंगना अतोपा सराउंडिंग दगी येथाइतिंगा तौबी मणिपुर गवर्नमेंट ना मतिक साबा रेगुलर प्रिंसिपल अमा हापा तारगदी आई मदु मोस्ट वेलकम आई हौजी इंचार्ज ऑर्डर मगो लातना MP सिना खलकना मतिक साबा प्रिंसिपल लादी आई मतमदा तोक्सरी कॉलेज सिदा तंदु लेताबा अमा पोरक नबैलमता साटर सनपुरा मंगला असुमरान से मंतन तिदो पिरगा मतिंग पांगबिउ आई कॉलेज की मतन से बात तौजगे मणिपुर की एम्प्लॉय सिंगना तरे सुबह सेंट्रल पे पीयू हाइना चंगसिलप खोंजंग नुमित चामगा कुंथ्रानी सुख्रे जेएससी की खोंजंग सौगलदुन ngasi mahut amadi PDA की एम्प्लॉय सिंगना PDA कॉम्प्लेक्स तवाकन मिफम चथखरे अथुबा मतमदा तरे सुबह पे चनहन बियु हाइरे उरिपोक खुलेम लेकाय दगे खुलेम तोंब मिशी की थौदोक मरी लेना उरिपोक सिनाम लेकाय दलेबा एडवोकेट हुइद्रोम कैनेडी की मयुमदा चथरंबा थवंग अदुबु यानिंगदबा फोंदोक्तुना उरिपोक चैराप कोर्ट ममांगदा वाकन मिफम अमा चथखरे ऑल मणिपुर बार एसोसिएशन हाई कोर्ट बार एसोसिएशन अनि न सिंधुना पांगथोखिबा वाकन मिफम अदुना एडवोकेट अमगी मयुमदा चथखिबा अदुदा चेनबा मियोय सिंह नुमित हुमनी की मनंगदा फादुना मखोय की मथक्ता आइन की ओइबा थबक लौखटकदबनी हाइना दाबी तौखे अंबागी स्पोक्सपर्सन एडवोकेट NG तेज कुमारना उकिल हाइबसी मियाम की सेवा की दमक लेबनी केस अमा थेंगनबदा अचुम अरांदी केस अदुगी विचार पतिना वायल तौगदबनी असिगुंबा थवंग असिना मणिपुरदा आइन की ओइबा थबक थौरम तौबिनबा मी लेरकलोय हाइके इदमक्ता अखोइना असुमाइना मोब तौदना मियाम की हक गाइबो उकिल सिंबु अटैक तौबिदना अदुगुंबा तौबिरगदी अखोइ मतुंग तारकपदा केस लेप ngamaktabagi फिल्म लाकपे मतम मदुददी मणिपुर दा अचुमरान की वायल शासन से लेरक्तब याय लेरक्तब मतमदी मणिपुर से जंगल की लॉस आइन लेतबा माना तौंग तौबा अदु मखल की पोट लाकने अदु अरोय बदाइजे नंगमदी मो वायलेंस थादोक पियु अचुमरान विचार तौरिबा सिदा मतेंग पांगजन बियु मरा लेजदब उकिल हाइबसे मीदुगी डिफेंड तौब नते मादी अचुम अराल विचार तौनो भनबद मतेंग पांगिबा अदुगुमै एडवोकेट नि अदुगुमै एडवोकेट ता मथोंग मरोंग खंगदना अटैक तौबिगनो मागी हक मागी मांगन बिगनो सिनफम से याम प्रोफेशन से व्यवहार तौबि हाजेगे अहानबा मणिपुर राइफल्स की कैंपस ता लेबा लाइनिंग थौ सनामही टेंपल बोर्ड ता इम्फाल फाइनेंस कॉर्पोरेटिव थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड ना सेल की मतंग पिखरे लिमिटेड की मैनेजिंग डायरेक्टर गुनेश्वरना हंदक पांगथोखिबा सोसाइटी असिगी सिल्वर जुबली थरम दा पांगथोखिबा एंटरटेनमेंट प्रोग्राम दा मियामना थारखिबा सेनफम अदु सनामही टेंपल बोर्ड ता खुशिनबनी हाइके अखोई इम्फाल फाइनेंस की चाही कुनमंगा सुबा सिल्वर जुबली का मरी लेना पांगथोकपा दुनबा अखोई एंटरटेनमेंट प्रोग्राम दा मयामना थाबिरप सेंसिंग अदो अखोई इम्फाल फाइनेंस की ऑर्गेनाइजिंग कमिटी ना सनामही लाइंगो सनामही टेंपल बोर्ड दा
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯣꯅꯦꯠ ꯇꯧꯔꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯔꯦꯞꯅꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯖꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯀꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯌꯥꯏꯐꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯪꯒꯣꯜ ꯅꯤꯖꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯣꯅꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯂꯥꯛꯆꯕꯅꯤ Sana Janmasthan Club Kaishamthongi Diamond Jubilee Thoram ngarang pangthokre thoram atuda Health Minister L Jayant Kumar Wangoi Kendagi MLA Olukoi Club ki President TS Gopi Mohan Yauna Myoy Kyana Sargyaki Club adu hodok lamba laikhidraba singi mafamda laishu katpagaloina na minute ani tumina leptuna awaba phongdokhe Club asna konba mafamda laiba afaba mairoi singda mana mathum sing pituna pungning thawatke Club ki Secretary Dr. T.S. Randhirna Club asna konba laikai ahumda paikhat payaba miyamgi afaba thabak sing leptana paikhat khigani haiki बसी तसेंगना अखोई सनाजमस्तान क्लब आइना थोलेबसी अखोई हानगी अखोई महाराज मणिपुर की सुरासन महाराज की मनिंग सिलौरगा अखोई थोनबनी सुरासन महाराज सी अखोई हारिबा मोरंग थोलेर क्लब असिबु लेरिबा जगह सिदा पोखी अमसुंग ब्रिटिश नमा की नरसिंह महाराज की मसा मसु थिरकपदा अखोई सुरासन महाराज सही निपान सुरिंग सुरबगांदा मोहम्मद सिदगी महक लौखटकेबनी अदुगा आजमीर लाइक तंबा थाकी अदुगी मतुंगदा मागजी थोलगा मणिपुरी निंगथौ ओइगी अना हाइरिबल लम मसी सुरासन महाराज पोखिबल लमनी हाइना खोइना मसिग लम मसी खोइना सनाजमस्तान क्लब आइना थोनबनी अदुगा मसिबु कपिरिबना खोइगी मखोइगी इमुंग मनुंग मरिमता सिंह अखोइ लेहौरिबा मयामना कपिबनी अदुना ngasi se khoi am noiba numini haiba tare ana ngasi sehi humbu surapun misi ngasi dagidi laikai humsi henna akhoi tongan tongan ba development field da work to bugi wakhalon thamjaraga makha da thabak sangsin jage Board amadi council ne loba class 10 amadi 12 ki exam da mark wang na phangtuna mai paklaklaba moirang mantak khungang ki bhairoi singbu haraute amna opagi thoram amangarang moirang mantak community hall da pangthokre Moirang Mantak Youth Club na sinduna pangthokiba thoram aduda Thongam Santi Lamjau Police Station ki OCT Sana Jauba Khulgi Myoy Singh Serto John amadi Village Chief S Kingshan na maroiba Myoy Singh oina sarugyaki Mahiroi taraga marida atamba khudol pot piduna pungning thawatki Thailand Bisnupur Kolaf na sinduna World Day Against Trafficking in Persons ki thoram ngasi Moirang da laiba Advanced Intermediate Public School da pangthokre Thoramatu da District Nodal Officer Childline Nitu Singh District Childline Protection Officer N Nandashyam Yauna Myoy Kyana Sargyaki Childline Bisnupur ki Director L Pishakna Lamdamasi ki mama mapa singna macha singbu section biduna child trafficking dagi ngathokna na bhonabiu haike Nodal Officer Nitu Singna child trafficking chathariba myoy singdagi section ba mathau tai District Police na su asiguma thabak sing asi thingna na bhona ba tangai fade haike District administration keep doing implementing many schemes and amending acts and implementing acts and policies. Jahi mari khatang ngari bi nupi macha amabu nupi oibige ikai khumnaba mangalaba matung hatkiba thokdokta chenaba miyoi special judge poksho senapatina mara leire haina lauthokre lisingani taraga mangagi December 19 senapati district ki maram gi mafam amada nupi macha adubu ikai khumnaba mangalaba matung hatokhiba thodok asida mara leire lauthokhiba miyoi adudi R David jahi 19 ni mahaki poksho ek section ani amasung section 302 Pali Hayeng Karam Bacherak Pigadagi Habadu hearing Chathagani Hairi Cradle for Disabled Union Imphal Iski Mapalak Suba Mapokumon Thoram Yaripok Tulihal Community Hall the Pangthokre Thoramatu the District Social Welfare Officer is Umarani Union Asigi Chairman MD Riazuddin Kungataruk Suba AR Yaripok Post ki Major Suras Oinam BDO Thawal Ashraf Ali Susarugyaki Thawal District ki oina khangalaba disabled jamagayang khaida khudol tambaga loinana Union Asina Semgatpa Sanaroi ahumdasu khudol tamki Amaram nangasi Thobal District Headquarter ki Conference Hall the Childline Thobal na sinduna Family Council ki Judge S Imochana atoiba mitunglen oiduna Observation on World Day Against Trafficking in Persons haibasida khana nainabagi thoram ama pangthokre Thoramadu Thobal District Police ki SP S Gautam amade Thobal District ta leiba tongan ba police station singi OC Singsu sarugyaki Ngasi Technopal District ki Machi Police Station ki manung chanba Maryland Village da leba Inamu Chingda Myoy ama thoriya laga siraga leiramle
लेखिद्रब मियोय अदुदी खुंद्राकपम सोमरेंद्र चाही कुंट्रा अपोकप के एच लाइमु हाइरोक पार्ट 2 दगिनी हौजी हौजिना हाइरोक पार्ट 3 गे हराउ थेल खुमंद लेबनि हाइरे ngasi पुलिस na asiba chang adu postmortem tawna bagidamak rims ki mokta thamkhre hauji pau merthana ten babre amamuk lominasi Baba Quick zone gidi Tatis College di. Mamal suma phang kuding cham mane yo suma ngaro pista salabni na. Adu suma takta superlink footing gi offer me amum pirisi di. Tas electric rang no sin bagum na yo tisin bayar. Dudi sana gi mohut yang na sin bayar andre. Job vacancies. Classic Hospitality Training Institute, Rims Road is recruiting the following posts. Business Excellence Assistant Manager, Housekeeping Trainer, Food Production Trainer, Food and Beverage Service Trainer. Interested candidates meeting the above criteria may submit their CV with recent passport size photograph. For details, contact Babina Diagnostic Building, 3rd floor, Rims Road, ranjita@classichotel.in. Phone number 03852415592. Indian Institute of Banking and Information Technology IIBIT is now in your hometown. Prepare yourself to get your dream banking career with the leading institute of Northeast with a record of 7,000 candidates. Free IBPS or PO coaching available. Last date of registration is 3rd August 2018. Please contact 8974875055. I think they are going to get us. Indeed, indeed. I think they are going to finish us. I think we should run. At once. Winky's Swiss roll. Yam turabo. Punshibu Winky samtadi piudana. मियोइबगी नुंगाइनब सिंबांग जरिबा अइबु मफम चादना लंथोकपिजुना महौसागी कलदा अकाइबा पिहनबता नतना अइबु मियोइबगी यगनबनी हाइबिरे ngасidi manipurda NGO ama thorktuna अइबु मफम चाना थंबिनब सेनबिरे सिजनब लोइबा मतुंगदा अइबु स्टोर लिस्टिंग असगी मनुदा थादबियु मदुना अइगी अनौबा मपु अमा पोक्तुना अमुक हन्ना मियोइबना कोइगी मतिंग अमुक पांगजगी ब्रेक मतुंगदा अमुका नता नोकचरी मखाताबा पाउदा Mahod Minister T.S. Shyam Kumar na Jiribamgi Saba Loislaklaba Ima Kaichalgi Manakta Lam Khopchin Basing Takthok Lagani Hayambagi Matungina Jiribam Administration na Jiribam Municipal Council amasung Jiri Police ki Matenga Loinana Yum Taruk Takthokre Yum Sajilam Liba Mafam Asida Ima Kaichalgi Public Toilet Sanana Bathorang Tauribani Jiribam Municipal Council gi Executive Officer M. Rajana Encroacher Singda Notice Pituna Masa Masagi Yum Sing Shidok Nabakangalabasu Sidok Tabadagi Police ki Matenga loina na yum sing asi lokthok pani hai ki Jiribam ki tole sab kamai lena sidok ni haidana lokthok khaba loina na koina su numit tare ni ki notice sab to khaba mioi sing asi masa masa na sidok chanana bagi matam pi bani adugo ngarang tang kunga mapan phauda koina sidok tabdagi ngasi administration ki kanggo police personnel se kanggo amadi Jiribam Tindagi koi me amna jesi pute ugadi koi unna kusam naraga across all over mioi taruki jiuji koi na yung takai ba tukai ba kapupa kana koi bonazari Integrated Child Protection Skill Ministry of Male and Child Development ki Makhada District Child Protection Unit Imphal East amasung Specialized Adoption Unit Imphal East na Jenims Hospital Acne Fertility Center Nomaibung Specialized Adoption Agency Imphal East Bal Bhavan Complex ta Cradle Point ahum thamkre Masi thambagi maroiba pandamdi pokpada ngairiba angang sing lambi dustbin turel na chingbada langthokpa sing Junaba mawangda yok na napagi tabag thoram paikhatuna pigliba angang sing kanna na bani haiki
Manipur Pollution Control Board na sinduna micro yankai ki makada leba plastic khau siznaba thingna bagi matangda awareness campaign ama More Trade Center da pangthokrai tharamadu da Pollution Control Board ki chairman L Radha Kishore More Police ke additional SP KH Robinson amade ate officer sing su sarya ki tharamadu ki tungda More manungda drive jathabada micro yankai ki makada leba plastic khau sing phagat ki Pollution Control Board ki office amasu More da athuba matam da hanglagani hai ki District Water and Sanitation Committee Jiribam amasung PSED Jiribam Division na sinduna Swas Survection ka mari lena na pangthokiba layek pa changdam nabagi athoi hen tanabada makong mathang taraba singdamana mathum singyan thokrai PWD Guest House ta pangthokiba thorum aduda AGC Jiribam Peter Salam Dibongi Pradhan R Nobinsana AE ke Rosen Susargyaki Housing for all the matangda nomagi oiba campaign ama IMC Ward number 1 gi oina Namthanlong Community Hall da pangthokrai Ward Development Committee na shin kiba campaign aduda Ward asiki corporator Gaidon Gangmaina IMC ki commissioner na thokiba preliminary selection list da Ward asiki beneficiary listing maga chahum thagat pagi manungda beneficiary chanipan humbudra ka taret ahan bagi oina khalakpada yauki Thokiba order adusu IMC ki house ki ayaba yaudana thokibana miyoy kaya khudong chaba phangloi dabagi phibam da lakpadagi ngasigi campaign nasi pangthokpani beneficiary singna list aduda yahogde haibagi mipaiba tawbiganu phangba yaba miyoy sing list da yahongnana ba hapchinba yabagi khudong chaba laigani haiki 2011 की सेंसस याद हाउसिंग रिजेक्ट चरक्पा असिकुंबगी प्रॉब्लम से याम लापा सिदा मसीगी प्रॉब्लम से सॉल्व तौब यानबा वन नंबर 1 दा दाइबा मिपुंग खुदिंगमक अकीबा नुंगाइतबा पोगिबा खुदिंगमक वखन सोंधबिगनु हाउसिंग हापि यारी कोऑपरेटर असिगी वन नंबर 1 सिदा कंसर्न तौबियो वा डेवलपमेंट कमिटी की चेयरपर्सन दा कांटेक्ट तौबिरे हायरगा मिपुंग खुदिंगमकी हापा याबम कै हापनि फॉर्म लैदबसिंग फॉर्म हलौबिरो अदुगा यावदबसिंग जो हापगी तंजा जो पीगे हाना हंगसिगे हाउसिंग के नोम के कैंपेन से हसाथबनी Ukhrul District ki Singkap Marau Lumphu amasung Phungpaida Security Force thamjilakpa thawang yaning da phangdoktuna miyam gi oiba mifam ama town hall phungrei tang da pangthokrai Tangkul Nagalong, Tangkul Salnaulong, Tangkul Katamnaulong, Tangkul Mayor Ngalalong na mifam asisin kibani. Tangkul Nagalong ki president na security force sing masing hena thamjilak pa yaning de. Hiram sigamari laina na DC Ukhrul ki khutang da chief minister da memorandum ama pisin bada yanaki. District Hospital Churachandpur da lying libi ahal oirabi nupi amagidamak Khuga Battalion ki personnel marina E unit mari pikrai imung manung na haijarakpadagi Khuga Battalion ki personnel marina blood bank ta laktuna e pikibani makatana nupi asi lying bagi tangai fadaba mateng su pangani hari Kwakta Youth Association asi interim committee da sinabayaroi association asna tawba thabakta Moirang Kendra gi MLA P Sarachandrana khud thingjin bigano haina Kwakta Youth Association gi office mamang da association gi thaupuba mioi kaya ga loina na lamdam adong gi miyam na khongjang changsin khre association gi advisor Muhammad Matlib na association gi building gi saruk kharas handoktuna Madudagi lakpa senpam na association na wana thabak tawribasida MLA na association asibu mioi taraga taret na saba interim committee amada sinagani haibasi yaningde association na khud thingjinbagi maram karigino hanke Ano samit to bulay member yang kada chama kun mga matrain thoy mo tawong rame madu kanano soitawe ay na soitawe ay di soitawde ay gi soitu sarame sarami na RTI thare register de pire copy ये दिशो द पीब कांदा मां से पीखरो कॉपी पीखरो आरटीआई थारकपनी ना मां कॉपी पीब मतमदा अखोई की सिग्नेचर मगै जी लोइना कागा कॉपी हम पिरे अदु अखोई दे लैजरे अखोइना अपील तौदनिंगी दि मंगोन द लास्ट ऑफ ऑल नुपी अंगांग सिंग अखोई पुनम पी शरद चंद्र मशा मगना एमएलए म ओइबनिना अधिक लेरिबा पालिब सरकार से मसिदा हाइबिरगा कोक्टा यूथ एसोसिएशन डेवलप तोनबियो मा खुद थिंजिबिगनो कोक्टा यूथ एसोसिएशन कोक्टा गिनी मोइरांगी नते नांगोनी नते अमगी नते अखोई अशो सफु अम पिरगा अदु एक्शन लहन जाबसे पुनम की मफम दा अपील तौजरी National Vector Borne Disease Control Program Thawalga Khushamnaduna Oinam Sawum Bungi Makhada Leba Laiprakpam Community Hall da Malaria daki ngakthoknaba kangkhal hidak lupthokpagi thoram pangthokre
ngasi numidang pung tare lom tabadwa da more bazar gi UBI bank ki mayok na ba furniture dukan oiramba amagi mamang da bom oiramgadra chingna ba bag amalairamle khudate additional SP Robinson na luchingba more police ki team na question duna Jackson thorang lokhat khrai bom expert sing kauduna chapchana khangdok na ba khonari Kabui Murders Association ki President Kakom Lulung Kamai ngasi numidang wairam laikhidre mak laikhidabagi aroiba mathau mangam hayeng numitung bapung taragani thoida kakulong da leibiyum da pangthokani hari Kakom Lulung matam asigi tongan ba phurup sing nungsi chanana leminana ba mahaki punsigi aroiba mikup phabu honaki Freedom Fighter Rani Gadin Liogi mitam News Secretariat Building manakta khinna ba honabada lamjing lamme mahakna laikhidabasina kabui phurup khaktanatana lamdamasigi phurup singi mangjaba amani haina kama Manipurna awaba phungdorkli Manipur University Vice Chancellor Professor Pandey Lokthokna ba University Community na changsilak pa khongjang ahum subat tha changsilakle phiba masida Pandey Lokthokpa ki dabi hena chesin baga loinana ma ki mathakta independent inquiry tawgadabani central amasung state government na khongjang asida midyang changlak daba sina Pandey bu kanbana thorakadaba khudingmaktagi hena marwai haibadu takle education bu kanba natraga Pandey kanba asida lebak asina choice ama khanbiro hairi Hauzik sanabagi pau mok lobirase ngasi sanabagi pauda All Manipur Bodybuilding and Fitness Association midang makada Kaksing District Bodybuilding and Fitness Association na sindna ahan ba Mr. Kaksing District Contest Library and Information Center Kaksing gi auditorium dangarang pangthokre Tharamadu da MLA Y Surchandra Kaksing District Bodybuilding Association gi President P Nimai Ambagi President and Devan Telkongi DIG SS Dujamani Susargyaki YBB Jingi Haubijam Minaketan na Hanba Mr. Kaksing District Taki Jiribam da Chathariba Taramanga Subat Chandam Inunganbi Memorial Mini Boys Under 13 Football Tournament ke ngasi sanakiba match da PFC Paitol na KFYC Kamarangabu Goal Taruk Shino da Thoikre Hayeng Oriental Club Amadi Kuki FC RY Ramjajang Amadi Lalpani FC Sanagani September Taragamanga the Taraga Taret Fauba Patna the Pangthoka the Riba Kuntra Suba is John Junior Athletic Championship Boys and Girls Ke Manipur team Semnanabagi trial August Tarukta Kumannapak Men's Stadium the Pangthok Lagani Hari England the Pangthokiba Cadet and Junior Commonwealth Fencing Championship ta Manipur ke Sanaroi Singna medal Taragani Thoi Lorkle Manipur ki coach Bankim Amasung state ki coach Wahengbam Baleswar na luchingba team asina Manipur ki oina cadet ta gold ani silver ama bronze mari lauduna ani shubara na saptake junior gida gold ama silver ama amadi bronze ahum lauki Imphal East District Carom Association registered Taunana Bayan Hakre as Basantabu President Y Nongthang Mangangbu General Secretary Khankre Hausis Hanabagi Makataba Pau Boyan Thousand the game Muglobisi Manipur MSR Boxing Association Sinduna Tha Sigitang Kuntaruktiki Unit Taramariki Nupamacha Madi Nupimasa Boxers Sahum Yankini Toina Saru Yaduna Komalampak Sports Complex Ki Boxing Arena da Satariba Nupa Madi Nupigi Stalaben Boxing Championship Ki Ngasi Pangtokiba Tonga Tongan ba weight category singi Ariba Board Singda KG Niputaruki Junior Men's da Imphal Iski TS Boisana Kaksingi Wairaj Kiranbu KG Nipunipal Ki Junior Men's da Thobal District Ki El Zulet na Imphal West ki P Jackson bu KG Yankaitu ki Youth Men's ki final da Imphal West ki KS Nongdam Khombana Imphal East ki Ice Abungbu KG Humpugi Youth ki final da Imphal East ki El Lucky Sanna Tamenglong ki M Vidyasagar bu
केजी कुंथ्रा मरी दगी कुंथ्रा तरुक फाउबगी सब जूनियर गर्ल्स की अरोइबा मैच ता इम्फाल वेस्ट की सीएस किरण चनुना इम्फाल ईस्ट की एल फोनियाबु केजी मणिपुर 13 मटकी सीनियर मेंस की अरोइबा मैच ता इम्फाल वेस्ट की एल दीपना इम्फाल ईस्ट के रोशन चौधरीबु केजी कुंथ्रा तरुक दगी कुंथ्रा निपान फाउबगी सब जूनियर गर्ल्स की अरोइबा मैच ता बिष्णुपुर की वाई भेनिका चनुना उखरुल की लैरारिन सैजाबु माइथिबा पीतुना विनर ओइख्रे केजी निपुनिपाल की जूनियर गर्ल्स के अरोइबा मैच ता बिष्णुपुर की एम रोसी मेरी चनुना तमेंगलोंग की एस बिजिया देवीबु केजी यांखई की जूनियर गर्ल्स के अरोइबा मैच ता इम्फाल वेस्ट की के एस अंजू देवीना इम्फाल ईस्ट की एन विद्यापतिबु केजी यांखई मरी की जूनियर गर्ल्स के अरोइबा मैच ता थौबाल की एन बिंदियाना बिष्णुपुर की एस बिनीता चनुबु केजी हुम्फु की यूथ मेंस की फाइनल दा इम्फाल वेस्ट की टी एस एलेना देवीना थौबाल की एन सुजलताबु केजी हुम्फुमरी की सीनियर मेंस के अरोइबा मैच ता इम्फाल ईस्ट की एल नीलम देवीना उर्खुल की मयूरी सीएस बु केजी कुन्निपाल दगी कुंथ्रा फाउबगी सब जूनियर बॉयज की अरोइबा मैच ता सुरसानपुर की जेफरसन सेट्रोना तमेंगलोंग की सिबदास सापम्बु केजी कुंथ्रा निथोय दगी कुंथ्रा मरी फाउबगी सब जूनियर बॉयज की अरोइबा मैच ता कक्चिंग की एमडी मिराजना टेंगनोपल की जेडली सिंहबु केजी कुंथ्रा मरी दगी कुंथ्रा तरुक फाउबगी सब जूनियर बॉयज की अरोइबा मैच ता थौबाल की एम पुनसिबना इम्फाल वेस्ट की बिका सेंखोंबु केजी कुंथ्रा तरुक दगी कुंथ्रा निपान फाउबगी सब जूनियर बॉयज की अरोइबा मैच ता थौबाल की टीएस तोंपोकना तमेंगलोंग की टीएस नीलबिरिबु केजी कुंथ्रा निपाल दगी निफु फाउबगी सब जूनियर बॉयज की अरोइबा मैच ता बिष्णुपुर की केएस विकासना सुरसानपुर की एल याइखोंबाबु केजी कुंथ्रा निथोय दगी कुंथ्रा मरी फाउबगी सब जूनियर बॉयज की अरोइबा मैच ता थौबाल की एम अमर जोशीना कामजोंगी पी बिकीबु केजी कुंथ्रा निपाल दगी निफु फाउबगी सब जूनियर बॉयज की अरोइबा मैच ता कामजोंगी टीएस लंजाउबना तमेंगलोंगी एन रोहितपु केजी निफु दगी निफु निथोय फाउबगी सब जूनियर बॉयज की अरोइबा मैच ता इम्फाल वेस्ट की आइस नीलकांतना बिष्णुपुर की आई मालेम गांबबु केजी निफु निथोय दगी निफु मरी फाउबगी सब जूनियर बॉयज की अरोइबा मैच ता इम्फाल ईस्ट की डब्ल्यू लमजिंगबना सेनापति की बिसो आर कोइरेंगबु केजी निफु मरी दगी निफु तरुक फाउबगी सब जूनियर बॉयज की अरोइबा मैच ता सुरसानपुर की सिंगलेम्बा मोइरांग थेमना कक्चिंग की एमडी सुकुरबु केजी निफु तरुक दगी निफु निपान फाउबगी सब जूनियर बॉयज की अरोइबा मैच ता बिष्णुपुर की एल राधेश हमना कक्चिंग की ए प्रेमानंदबु माइथिबु पीदुना चैंपियन ओइख्रे था असि की तांग 23 की सथरखिबा चैंपियनशिप असि हयेंग लोइसिलगनी सिंजमई केंद्र कांखुटना थांगमैबन केंद्र कांखुट टीम ए बु माइथिबा पीदुना मरीशिबा वाइखोम गंभीनी लेमा मेमोरियल केंद्र वाइज लिकम नॉकआउट कांग टूर्नामेंट की सेमीफाइनल संख्रे मणिपुर कांग एसोसिएशन की मियंग मखादा जोटिन वाइखोम ने स्पॉन्सर तौरगा था असि की तांग 13 दगी कांखुट 13 ने ग्रुप मरी ठोकना खाइदोक्तुना लाइजिंग निंथौ कांगसंग थामिबन सथरिबा टूर्नामेंट असि ngasi sanakhiba ani suba quarter final match ta singjamai kendra kangkutna thangmiban kendra kangkut team ebu panjal kulhumdoi kunma thoi da maithibu piduna semi final sangkhibani sathariba tournament asigi ahum suba semi final match hayeng thangmiban kendra kangkut team b amati sagolbal kendra kangkut ka sanagani मंगा सुबह इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट बॉडी बिल्डिंग कंटेस्ट की टाइटल प्रभावती फिटनेस सेंटर की एल गोपेश्वरना ताख्रे सुपर जिम खुराई ने स्पॉन्सर तौरगा ऑल मणिपुर जिम्नाजिम वेलफेयर एसोसिएशन की मियंग मखादा इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट जिम्नाजिम वेलफेयर एसोसिएशन सिंधुना इमा लाई खुलेमी संगलेन खुराई कोंगपाल साजोर लेकाई दा पांगथोखिबा कंटेस्ट असिदा IBBF की एग्जीक्यूटिव मेंबर रतन ऑल मणिपुर जिम्नाजिम वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट एस थंबाल शर्मसु सरुक याखी जूनियर कैटेगरी दा रॉयल जिम निंगोम थोंगी के एस जैक्सन सुपर जिम की जॉयदेव थोंगाम आनंद फिटनेस सवंबुंगी आइस तोमना अहान बनी सुबमरी अहुम सुबताखी सीनियर कैटेगरी दा प्रभावती फिटनेस सेंटर की एल गोपेश्वर सुपर जिम की एंथोनी जो LKF की W प्रियोबटना अहान बनी सुबमरी अहुम सुबताखी मास्टर की कैटेगरी दा सुपर जिम की एंथोनी जो यू फिटनेस अकामपाट की एन ओजितना अहानबा अमदी अनिशुबताखी मेन फिटनेस ता द जिम फिटनेस की MD फजीरुल हक एक्स फिटनेस वांखई की एल मैराबा KFC सिंगमई की एस गगन चंद्रना अहानबनी सुबमदी अहुम सुबताखी
YBB Jim Pisumgi Miniketana Ahanba Mr. Kakching District Bodybuilding Contest ki title Lokre. All Manipur Bodybuilding and Fitness Association ki Miang Makhada Kakching District Bodybuilding and Fitness Association Kakching na Sinduna Library and Information Center Kakching ki Auditorium da Ahanba Mr. Kakching District Bodybuilding Contest Pangthokre. Thoramasida MLA Y Surachandra DIGP Telecom ki SH Dijamani Kakching District ki SP Victoria Yangkhomamadi All Manipur Bodybuilding and Fitness Association ki President P Nimaisu Saruyaki Pangthokhiba championship asigi KG 50 gi kanglupta KBBTC gi MD Belan Gym asigi Riyazuddin amadi Gym asigi A James Bond na makong mathang takhi KG humpugi kanglupta KBBTC gi and Dineshwar Gym asigi Roshan amadi Gym asigi E Johnson na ahanbani subamadi ahum subatakhi KG humputra ki kanglupta YBB Gym Pisungi Ice Miniketan SK Gym gi KSS Ravi Chandra amadi Slopland Zingi Likop Laisamna ahanbani subamadi ahum subataki KG humputra manga ki kanglupta SK Zingi M Banki Gym asigi KSS Ravi Chandra amadi Gym asigi LT Alimna ahanbani subamadi ahum suba takre. Thagacheri boyai hausil loislak padang asi nomagi oiba inga sagi paw mong pizeri. Environment Director te ki phangki banga si goi ki bai sama dinu ju ki pawda khwaide ki sa ki ba Celsius degree kuntrani thoi dasmik sino ahum khwaide ki ingba Celsius degree tarataruk dasmik yakhai mapal Nuksita ya wising manil gisang maximum dasada mariputra ni pal dasmik maripu humdoi minimum dasada humpuni doi dasmik ni putru oiki Ngasigi no suki pagisang tara mga dasmik kontra mathoy millimeter ni Hauzeroi badang asigi maroi ba pau amukana Fake encounter thodoki kesani hanboi na CBI na police officer mari yauna police personnel taraga humdogi mathakta charge sheet court ta thagat krai Second MR dagi khulai mangkhibaki case ka mari lena na NIA na Congress ki MLA amagi official quarter da raid chathakrai Assam ki National Register of Citizens ki final draft ngasi phongkre mioi lakni for final draft yaukre Jibam Tamenglong amadi Maurom da Assam dagi aine yadaba mioi sing changla pathingna na akan ba security ki section thawang lokhale haina Chief Minister and Birena phongdorakli Amade veteran politician Okram Joy ngasi BJP dagi tokre Ngasigidi ISTV na pijaba pau matang sa lujare miyang tabiri basingbo amukana kuramjari